Awai kalong kemekasi ne mekraya ke bela Syong Syakri, Hanakpur Maharashtra, lakeno berkasya Pranisra Mahotra yang tegayeng. Kat kum gejing tip kani kalong keme grasya atit hagi bentar keti haduk begidan cingem bat atlot. Nah kalian kekasih student union dari unit college Budden yang dekam bat kelapan tip Xiao SP ka iskasihil bat kumju Xiao Robin Hibu IPS Badayu Special Police Unit jangka North Eastern Region. Kini dalam kesiu kira petip hau ba Robin Hibu bat kipulit kami kaya kira petip sya kipulit ke Nakpur halo kene ke Jingjia. Susu kat kum kejing tip kene kena kadon hak tinggi pulit berak banle medical check up. Layu tu ba utrayeng yang kete gayeng ba tet bat pencita mereka kena wa syakam hak pulit dalam Maharashtra.